Mambia Puso, my Pula Bantu, never can jam to ma, never your sponsor programs for now, Chava sponsor. Me a Caravan out in Bagaya, Mambo Puso Kazima, Benaka Pura. One took a sponsor program with one Pura. When me ever can jam it ma. From Makolam Bandirang and Young or Kolam Bana Bata Yuma. Amaka Yambanya. All right, it's another beautiful day. Katiala Kanatishin Dumon it is fan Dembian Zanti, Samban and KD. Chekati Azam Power to Banam Nazar Duma, and when Nam Duka Gasi, when Teminaza Sanya Vele, Katon Party Alan Fee, Katabu Shelle, the Yukopune Katu Kanatishin Dumone. It is fan, the Yabian Zantia, Katam Punkos on the Teresa shall come. Zone Shaf Malam, the zone and Samban and Gafradinanka, Kukolma, Dunde, Vian Yaranga. Program okate piul bole inside Tamale kasa share kam ne pon yara ma den yara program share ten yihna kare dur tamne ti yon biagurin chen vien yara mandem be chen vien yara zasa kate kanna kabone shababa ne to di fila concerning la laye to an moma kate malzan na teria mi mum be jimo kare chen ma yulum bone abu moaz kan yara sa share kam ya boy ma bu fare tin yara wuyan sa déjà sa yara yule zo me ti anan kantare kama kola yi dumo pune be za yuno kam na jin piana dumo ne butulum baraka be piana medita be ne jima yara din yan chanvien yara men ba sunsune kace be za yuno kam yara mun be biya guma pune ka yara fen yara kare chana tuli tinye temale Honorable Hamza, on yara former assemblyman Zante Warja electoral area. Honorable Yara Mumbe Dumo Pune. To Kamba teacher Onga, the only teacher in the entertainment industry. Teacher Onga Yara Muntumne Dagbang Radio. Uban Yara Mumbe Dumo Pune. Zomi Shala Tibwana Tichante Yule Tiyan. Tous les trami karinyala shaban yi loksha pulo nati nte kwahara ba mangse ka to kumine kama loksha pulo biane dinan ka du bien ka pakore mulo ka anto changde mane ka minote bayam biyam bosham zanto kar chang vien yara isunsune to karangman la dem ko chelmati yango bi ponse te mabe te mimbanye zulia yinse kanye musulnama buga pela la halama pune deso kata ganu bola ba yaba kana dumo pune kata te discusse wala kata nan kala la ben ma ci ka wala kala nan kala pile la razo kata bola ma deso ci kan nan ba marhabi kana honorable maraba tichonga ngoya man kulmana ka ce te yambo of course honorable mbanya demi mala azama labzasa domi de yuwa kamana yeta mi man lenye biwala be biwala kan pressure on peut ça d'abord tuma on peut of course so si tu es là chez toi bien tiens non et toi cher yes onga ka bien kuma wala karichana so yon ye na so wala katia so na yoma akoko so bo ne so to za ko ngubla da so ma to na ba bien kuma azanti tuli che kan chama hono be sa hono be awum ne yelma mbona ti wile ti yomo be ki halshane karbo viala do ma kana ti wile musulun supone lara halma be viala kana kuliche biago na wonen namba shazanti Paba karenye darza nzam tabakar tune pakam babel halati zam pa nawne no yiko kado so yina to bozan kul o yanko minote namna zulia ka bitizan le da birgun bo Allah rasure basutene la rabbana ma zafia lambara mos mpara ya twashem bien ka before kan chala bele ta program ma da tumuni shabira sponsor ne yes ka yiko nan dale ka nya ina moso so kenan ne Tamale'S yes no just like vanyo ba bine vale tima kan yurba har ka shabti yina ya ne
ba zabala zo ka te je zo ni salen yimna in song da ba ka sponsor ba yes la la ke ku pidon ma of course na wongi bin yin song yana inshallah ka sponsor le inshallah ka yen ga le chan level shale don tonar pa inshallah ka ce da ba pa dina yaksara ma da ni dan la joie candidat lagre yes to kai ta kana da muxtatma ya to adam me muxtate ki te yina non wo ma nyala wo ta pam monetary ban ma te joliya okay ngum darle okay to zo ka te tu asara assemblement kurle okay 12 years be yak balanka na assemble tamal malgu min de malzade assemblement suriya so okay donc passe ben ma za tan pon babla makata kana yes to ma dele pele wa pompo nti adin te ta ki bada yina mbana yin no sham social ka ja goma kan salam so yes karmale yes fine ama pazan o man ti do ka die lore biagu pune dinin nya pirgu ko nam dunia dinin nya pirgu lore exchange of lore nzambe sha nti so ada anzala woti so ka kwabo dabiru jamais tel pirgu face jamais tel pirgu face dabiru ne research ne nun kura ne yar shem zasa da wala ka ma de le mala dem biye society shelle ki ye dole la ki zata ba yol pa ba zo na o da non tala amin tenda nya betra mi ka ibola e ba mo kalbai fond bien mais yes arpa yelle ay bor pa kanye sana de kanye bu ka chang na mane entenn ayen nan sham kala yina kanya batara swal me inchantu vobso yuna bannan da lama kos ara no bira mi ka nan le ka za jen da ma jirma biya ko apune kar durna ka ta pa kama samba bakena bablam de du ba hala ba dur yene ndiane ka ban bada nan la par ban ma ne banda la en victor yili yindi bin de sambala ne ka san passer nan ma ko be pa hala dure still kan yirba can ta par kan ta pa bazala samban ne kan lo chapeau kan da mi an karanin ta kura de bon ma ban nan shi makar vun pa ne ke de mo mi zakanya la samban da ku yala samba ya to kata bi ma ban de to wata kana in ta pa ban kama a samba ba ne piyar na ba ban samba nan ba dan mala so gargar ba yes amfani mi yin nan puna ni yar bai sa amfani ma yala arziki yin nan puna yes pressure mi mulu lo ko yin nan ka ba yin nan ta pai un ban nan dale to ama ban de she pulu nan dale ne din yan nan she kar ta za sa ya to ama i chanture atin ten yalle ni am bwan shampoi kan cham ticha onga sane ayara kama sobe ba mebe ma pa matinya kama sobe zabre de zo den subu gaza ha kere puno ma is it that lala bannan le katuku mi be biase shi ma is it legal job nyale kat casual ne ti yiba de puni kacha ba ka bien ma be dalir den zo kat ti amini le rab no ma yara za bian zant biago ka te be gba ne sa to yulle ka chere pune ka chaba ka bien hala ka to part ngo ya boss alai mbor am bosha magba ya babu wala be sha bylaws bylaw ma nyala to constitution in gare zel para kamdin be tan banwon dan nan kar pa musulun tangban ma de nya musulun tangban ne alquran ka ndinya to constitution amma dan pa musulun tangban ma tan jin in sabshale jinin bi tuni ka ban shak kam zal para kam na par zo hala mala dini zal pana de pala to constitution ma zo abi ni ya shamo right now to zo tumala ban sha samu ka bo le bylaws the bylaws ma pune ben shab zan wuhni be yina tumla tumama yes the bylaws on the kane okay but
alle nan ban shaw lo shaw de ba no so pour aye nan ban shaw kar wu ka de sam tan distrima yes donc ça seul le cas okay te los funishel den kan ni aye sana ay pedate te ba los pune gana tan ba no pune ka be te ba los ne kira ta ko ka ye pera san kam kira ta after kira ta sha lafta apply le nan la dabsa pa ka ta dabsa do dun ta she na tlam pai ka lan labai karta pa kam sel no sha apply me permanent be ka laba yi shel so ayere to ashero ma de tumne tumaten ku to dum mutuma tun kan yanzu a kana dan ta kar mutum da ma da ta kar mutum da ma ne yel ne a final ka bata ta permanent ma yala da lan yabe aishi ne ma kana retail business inda da ta da sunan lamnar funu okay ai kana ta business ibonya bumbu zambarginya bonya lebanisinya ka ta business sha yela so in zan tu mu kan won yole in kwarcir won yelba ma kasa da na kwarcira amma ka so na yuga mamma in operator le no okay the cat laws in constitution ke ba lo sabe kan so on kana so aye so de tinto ene la karabala ma lo cheplo la bi pense mon be on kwara ba mangoma ti yongo nirban sur le carré de zema be la sambo ma mal belida ko bien ka sule la ban bien si ma za tambil sule hal kan nanama measure ni fo kara yule programme no yes kan nan man ni fo sha kap cent monitor ba ndihar lo besane fargo besane ndihar fargo besane do men be bien no ma zuko ndihar jela bela besane la din ndihama wa tamila ban dihar ama tabnya ban zata tinda don so akuto yel na o bi zanda ye fargo kana na yel fargo tijira tinto ye nanan dihar la ma nanan dihar ama ba so tisa da kashahara so ne yela retail bibin letwa to la che bon this is my love ma gente chap la ndirgo jibe betonsna ka ba bekena pai intenne ne to ashe ka sokuto baba police station de yo mo be kalba lai be za she ko harba de police station pa kwa mba yes of course ne pai abu yulti nyango nakasaki kulizan hayate integre wazeni giri pasan bana bizana ni mane kala police ne banyarba to chankana jis banyarba ko biya kan redina ne sa banyarba on yarba kyau kan be yo banyarba ka ba no de le tuntuma bombo yele redina komanda nyarba atene stop it onga lamna sane ti yama be ti haishale ka to bon le no huka bam brand le me pato no zan kwabo ka ba brand le ne huka akonye bi pomblo butum le tun shale obi chen shukuru o kanu tun bangsam okay abe mi o no ban sha ama ka yiku yu shitwa ka shitwa ko palb je yaranga ai dolo be ante no ne huka business kar palli na chinsi imbete pasara mantin da cin basu sune tamaimo vieya ngambala to poika mpile ntia na zamporo son zanta okay ka zamporo son zanti ban wumde be ban unity za ha nang ban yire okay abo hago okay ni entwe bo hago ma puni sham nyala ta bo ha matamma timbe society shel purma anta ha akulle no jirgo dipa musulman nama ka lehnu za christians ka lehtune ka lehnyanga buhama manga nakala debata shelwa maana dan kampa pahe basat lalaban wama buhama nyala no ka bonche karabiane hala karate lehta arabu hala wana bil buhsha before can proceed mbwarne unku tiar na biala Ghana zalgo wuhya onko warnan karam sha biel fukana to okay then in Ghana prostitution is a criminal act which attracts a fine or misdemeanor or both da sahamana ku wuha makamane timmal shel walen da wama hal Ghana gumma man lo satale
kata da dina kara dabai ma karba sa'atele kata na mamang na be society shell ma karba sa'atele. So now the question is bozo on chekara nangda ale ana bohar lama bonyen cheka soti pie lala jamel talbe o man ko habane tout le temps to ne farana to ti so de pune farana to ku miso hale ko taba yura ka chanti ti jamel talbe ayi tanto lan yel kamane non le banjune te gafara baden mba yurma kay yelma alle mostly ban ko harma ba pergle nya nimvo shabam batunya quality education be mun katu shel din yan yihir la shele dan ko sa antru so ay nyamaka lalan nirban tuzu ka ba biyaran ne to ashe mo ma wurta neti yan to nyanglen na ka na shan won tuna te nyam kana to nyang la before you proceed kama an yel shalmo dinan ka la poli to che ka so engage ma with la prostitution mo ma ka biere pune kama ngam biere nyara manguna nyama revier te mama kan ye ka so ka kwer pune ko nya batamsa aba pam ka bo lor baza deni to convince o bare nyaro ama onye ko kima nyar shamma no more than on your shaka to chiku baza hakela hala. Okay, thank you so much. Handana kan makan ameno ku yeshelo ma da biara fune and thank you so much for reminding me and then lampa ba nyala nyarla di so bien addiction nyale. Yes. On la woman double la mahalanta papa si cheleka obo yura kam orba zasu ko men dabba mara la kana taba ay nyamo men mi kaman o ban yelta ko harmo ja ko to ne ko yi ko min jobo martaba o min joyi martaba da end of the day ba online ya shel su surgre so ay nyamo ko ba yura kagbate ka ho nyaman yi palma zo anta ko haro ma but denna mo ma za kaman na pun yelma ti bor na tanyangle de tumana ta takil even though ti tackle la ben yahwa da ko to nyang la completely because Silvesi ane if persuasion fails force must be applied. Yes. Wanam zati nang le kaban ya solution te kat option par la shit ko ba hazan force can live with it in the society. Good. So manin ya sham nyama kamane la ben yahar wana dan pa dan ko sarle te mi bo rati to kar la ben wama tara yina dina zan force ti yulma halti karban jiamo ti zan force karban jiamo kana kala to asha ka to make sure ka to be nyar quality education ka to bor tu ma terba ti karban bo shabna langar san bazane Of course. so the tumna te tackle from benema nyadene to make him sure honorable mala bihata na ko make sure ya maybe bi force kanyama ka honorable make sure wula kayan nan kan besa te yina ka bazapa lonzo ka fshabga kayan to zan karba make sure ka taba quality the education de nyanga ka make sure kala quality education ma karno to taba tunsuma de yer la amba pa na so na dire dipa na won dama kama so ko dire gol yuar kar tamsa ka biane ko la yina te zapal zolo ya ko so ya pa me like an yer shamo ka education mo ko pese hal nu tumbang sure nyara ban shadan to antab so te biago pam kar ne to yi te bi pos ma ka che la halen to ma ye musole de le be de puni la bishabam bien ma timi bishaba ka benin well educated ka shami be bien ba konto ye tela masa ka kware o betere daba. Okay. Moka allegation can level. I know so many people who are doing that. Abala ko nyal lagre kana involve ma in lara beno ma pune. So bana mo ma za so dan ka tiar dole ka la beno ma kar no to tai. Di club ta ma kar balge. To mbon fa ntaha ay to'ama nila ben shazan son da bambe yala mi ya nno nyang ta wum biya yala no lo anyiho ay dan kam ko arka behir ngoma da bayi lo shel polo
pahla tib changma te mole lo shele ayel man tela master nam ko haraba be entre dabba ko ne hairdresser ma ambassador ya master ba yes master tuma master ma ba ko haraba be tar dabba the question is ya pulo ka te mole tanto bolle child trafficking ya pulo ka te mole temmi ka shab kana ta pile ba man ko habo bala ma zuma lala kabo bananda ay nyam soy kana te banya azan ko talmo ya ka ba jibi han ayo ba po be piza tuna ka ba pa bio sulensene banya tunde man 6 san ko yorba so ngoma za wura ma kamana te punnan la fa waliya karadina antikete banda pile sashel ma kati tankpamba asanzana ban yarkar zana kabdira mar ndwale dana ku ciye kena tani masma ya tabla tab kana senjaba ma tama yurma ka pier te pasara ma ba yurma ka pier na mawo ban shay kun nan da silma fanzo ban shay kun nan da biakam ka wala ka yelma zabi ay kun nan da ka ba kira ka ku tu nan da de ante para sa kar pale normal ante soka dan ka da gombe ne jiri manyu de lire la yamma thank you so much jiri ku manyu de lire la yamma so ngoma za te tule sie ma nyela yapulo tan tulo sel polo nyela la ban yisam ban kana to borna to bona ta si ya ban yisam ban kana ante za pala ma zo ko harba manga ka te chele hale kar dina hale te chete mamangni ma lala nazin yaho kama ya shelwo me digital be ne no ko to chor ka bu mkane de wo ya ne lala ban shirnya la dambe yawo to wura ma kama ban yisamba pul kanate ko haba ma ante zan ban na bazu kapa zan la be kyarna ante kaba nyaba mastan ma kaba ko harba ma kaba jere la arma ka yorba ma dan ka yongo tla murma and the mal biar be the mal na buama tene yongo te pa normalize element te passe shele ka tiba yul de ninne the mal na buapam because kama yar ten yar shele bo first okay so first rabika ba biela ju kama hona ba legesha ka ta pa ka yina sambane ka tanan yawa pasara tiam to asba ya kapa upgrade le chance stage karmal na bo phone nam zo ka so asan la nyare ka mal whatsapp platforms kar nyala yomo so ka yente non kwa makalawna ti jima no nyasam to ama chekate non kwa mabiala kalawna to jima so to fu ko ma kalawna kaya ko suhi soloba be samba le kada ka do te programo ye subscribe to channel ma ri chekati nye more views kan nye more likes social cam ke dire amfane dembi programo zo ti onga ti papa de no ni mo azasa okay kanon yasam sure ana bien filazo kan magama okay ariya te yon be te dina hale te saya pompon campagne da be goma yara phone zone ka ta pa bien so en update you benene ne arab let's view status karnyelo ko harlo mama de bien ka tinyale amba ti bishaba me nan le ma de mala te yulu ba kam special be kala Bakutonia special, maybe be a specialty, be a special zantisha, parce que so come. Haliba, see a yell cab now, so Haliba clients, mamma, but pas special zantaba. Because Mbatane, any man in his right senses, excuse me to use this word, Nesachan to Bobaza, you know, come. Yes. Hala kunya kaso malba ko men ba malala ko itambu pa o le menye decent girl mbu ngoma konkore sa wazu tiba en tin yar shel ngoma ndi yar ma kamare ban shaw den na ngoma zanyela tamma be Nigerians bankana anta ko harba ma kulle ma yawo naw zo ko ma zo le damal yaadan ka kulen ke ka la ja'me tama kan
Meanwhile, in northern Nigeria, now so can you Bakoto Boxele. Northern Nigeria, Bakoto Boxele. Ama limelaji says them bien. Tenemia Muslim Piamo, Tenesadi Muslim, the northern part more. Ama learning for you and Tonkuya Shemos and Hachomo Cardi. Aya le pole nyen lulare ngoma zaya abohar la ma so gulaka yeto adarika ba yele piar na ga mo as to ko le yeto aselu ay ko yise zona ay changla America benna ko mbo ha bo hasha ko aba akurete nti yidi chande bo ka chenne na tan na bera bo hasma so ban chara ma mi bela bo tato bo asa bo harba bo ka chana tatam ban wala na so yan bo I'm even sure that bien chana yo there is a barrier like barrier share bien carien de gros kata andira ne chana bi di bien a yeshe wo boden ka bo ba ka tba so ha ka to ka te be yon na la ba no ma ayat male to asher wal no ma ya now zo so nu be yerdanne te ban jawo zat zanu yerene ayato amati man ban sha'u aya halban to kam nan te zal yeshel yawo karmal nan bo there was one day kan ko yelo ka beso be de pour tra chang la programme sele leta waka unkuna ka ko yelo ka be nirba yi kananta pa yelo ma pune then be cham na bara ku kamane something is wrong with them ka ba yi phone on call so mbabwar na bolo na bolo bishel ma but ababu te mabeha babu na mosu nda nywe popular name ko nyele ko call ko no pambana I don't know whether Moonlight Hotel, Chanko Boy Hotel, but no Pambana Moonlight Hotel. Ka bol de la noyau unta I want to believe or Adameka the no miss so ka bolo no kanate anzabazo du moma wura makama yemo ban zirban nune yaya yes so shir kana tawne intana nan go ban halka ta mal nya zarba so ita no ban sha won malo yan bolsha wa kam kana ta budallana bondel kala la ben ma yanci bondel kala yanci kan so aka da hono sa temple marché west roma mo rekane tosse page Victor bien et kana sac bien que Marcus mbe fan et to hono ke za ho bien ka yu ya anya ya forma ni participation ma aye ba sonya sha amulum shetum wala taba da matar problem amma shetum wala taba tum jar kam dun tum da kaye nyel karbe tan kamne tun ma ni mun tum dale ka samba na ka tum dale wala sai tum dale ka tun ma ni mun gor jamete ba zama tun ma labai tun ma lampin ya to ya tun ma larjina bilisa man nan ma mal ban ma la to jamete to mi gogo ma zasa da pala jamete ma gor la voyene kan zo ka ba ya yala ban zare shi ba za da marlan ya bute na yima ka shemrin ya da yin samban ne police commander yin da patu masu ban zan shi polo halo yin samban ma 18 ma ne ba zan da polo ne bonan je shi manyala Marcus da marla fa dura jingle mo te jingle afa dura jingle da marla Marcus marla zami jingle jami ta ma gilleme jin kama yin bala jingle kam dum de yo ma za be ma za o kan wa ma ne o yilan wannan to ka jami tuma mi gilla ne yara shi ma zasa kara lala ni kura afana mu banga timin yarba to ta yara wandi park shi ga wata wax Mr Dan shop ma shi ka bona assemblyman park at wata wax sirgra ka bona assemblyman park je shi kama ne da ayina ka ka ta bana hono kama tin yabunu karin yala noru munun kuji ni shi rabna zuwa da jini barman sara da jini ce buwar da jini kanya ba tuje sun da exactly na yele tomo to self program shan da yele to kan ka ta ba wula zaba ma yel bane be yela da ma ne be je ba kan na tamal ashe kuma ka ba kana ka ban ji kuma
beno tamal charge yontu ka to para ka ben kuma he ko be o san bakman ti he babal parkman ka chante san police report to police ka police ka enter sabna benwel yetwa ka zo ka tinya afaso bin ababu inji da ka bo Muhammad tawo ma tin ko bro wanda ta bolgre haidol se di yin shiba pa kuma he kuma nyala ni je kan shiba da ni je ru shiba terso kuma he to on banda no shama her ba ka boira ke ka bra da tu bo so ka la sma be very well on lo ba sa no la to shiba la Niger ko lo ba be je ne bi pa kuma he ba ni ro bi kuma he mo men yeto a ba pera ku julor ma ni custom officer be bonya ka julor wa punto yo be je ba za am bani kama ka da dulu ka bacena zoom bi alfuni she buhar bi ni ya bacena bug bana bi adon woni bi tana on ga pe yes bug ka ti tana ba bo abin nonda custom officer borders ma bi dol ni tana on tena yo tena hospital ko kan na gana ko kan no bana bi adon wono kana ka te bo intinya ala fi gana banjino mulala to kana o manage force in kana o do morne kana ibi nyo ton punu ko je mal bara kanya zangon kam ka ta puya o yuma do social ko be twa yule pike gombla be bezem bala bi la pana bi o kuli ni ka dol kuna bi shena ni ka do be ama be gebshe be za be zangone in yalla barman so to aw ka jame ti to so den ti ka jame to ye chance ha to tun ti to ase o ba je kunyen ka ba ya free rule yes ka play so zabre ye to ase zo la konye ma so ta to tumo la ka ba yu ka so ke won ni ti no ti se bo so ka yu mami o mala support me yes atin ba te bara hali to an extent victory kanye ka war ko ba banza na jini ma to victor ma ka tare tax force da ta tana assemble ne bicam ta check nya yin ka ta chan man ka pi kan ba biar ne ka ta pi ka ta boa biso afun mbora bula kien wani du shelen bien ma ne du ma shede de malafa beno de mala air condition mal ben shakam ayen bi de mala sha ayen du abiyen no fiamete no ya to ashene kayina de la mala ayen lu sham ka bo akonko junior no ne ko jamais ayo ntu ka won chanto yonti so ba ne de inside yilmu ma za na len yilmu ma za victim Tamale'S center town center so the boarding program ma tu ni vuma whether christian ya bonya de tu na ya to sponsor program ma just like bon kun te bise ben yo taba me be haroma na ka na balga te balga wo de ci to ngoma gbadinde pa program sun wo yina ki sponsor ka to molba annabi ya de le muxtana mun le ka to molle ka ni sal be jam tab ne be yesi de la zane et puis on dit sur le je vais faire il y a peut-être que mira hala je au go sur nous alu le jardet ma samban il y a peut-être que mi kan faut blenu ko ya mbam bo ni yeso pipion ko la ko yes so all like Aisha Moza kama tito maybe telara niveau karabandi anzabla la mazo nyaga har ku yel kama ba pambien arziki kap dir bustane to la ye ne kama la ni mo pambien bezan la be homa nkurbu bukata ma ka rasul to ti ka de be mba ba kama di yan kara den affect ba nkurbu bukata nyawula kama la mati yaro ti yala o bara biso ba yes yemwe ya yeb de ko mention yeb de kemi ye no bla bo na jeti chief mama butena ye teblam boleti afa sheru yelia zamu le mam yelia son to les yongo kwarme hono ne yuri to amasha myala kama ti yo te mai ya ma pam ka so ye ka ya ma kan bonni ba me zamu ka ye dinan kariya ambare ne ye zamu no be ye de ko kubukata so that is why ka ye bizayi yele to ben sha ha bizayi be yele de bizayi disagree bizayi zase kan yeb de twam ni ngutwe na yele akuto yele bo ben sukan ba yes akuto no be kelbe labiye ami you police commander
ami commander ba ne ba ban tum de tum ke kanya pamba ma ban ba kaiti de pas rien so de ba muso ba ki ka ki ne to tum kan labe ama mam mina ni pamba ma za sa tenem bi de te wa halu bin won yar ban nan de ma dan yan sambanne o so sambanne ngba yon biya ma ne te to jin hal ni yung 2 o'clock man ne jin sigar man ku jasna man ne jin vare man ku sa ben chakan ama jile samban just ne ya man mini to shaka nan boxe yon ma so mu ka ti mi sadan na zo ku mi yon kambo ku mi yon wa akayira kanya chwan ko yina yugo yina tinsiri tel pambi biu kabala na te bien ma ne kyanto su be so du bi kabalabna bi o nye market ko labna o nye market siasba ko kan ma to phone yetu akan to sun ngoma to forma ndani la assemblement mbeto karle mon bakara ti ngoma o beto karle son kan ye jamlo kapano bele letra area share so sama kare du ka po ha push up ka no ko push up zanyela man biyo puso ma ya pula bantu ne ka jamel to ma ne ban ya sponsor program so na wo cha sponsor le inshallah ka ban mi ya ka ma na wo tim baga ya man bu puso ka jema ban nan ka ma pura ngon to ko sponsor program to mpura ngo me ye wo ka jamel tima mpura ba ma bu puso ora su isma no de mala na mbo yo la di cheno ma kale hiro mbala ma miza pa bia ma fune mbo andere de via onga sama ranka ma ko kalu ni bia mbo titama la ti yon e to al wesra Twama savrugu yendi karga ye pulu leratan kara shawade ba pabe tamayoma de bi baza yirme mpachana bi la haloma pune halba ka mu lab la tan so ma pune wa ka sena tinya nan sel nyam ya dunda yel danguna ne akal ni gadu ka non ta dama ka baba galamma de che kan non dama ka so kena du ka yele ya ni manye bane cha du shamo da tuna non dama ba adu yinye ka non dama bi kena ban zangla kalma zanta non mo ma wuhra ma kamaniya tiyan nan sham zaha nyama kaman so kam kol ni go yale kama honorable da pon yalle jamil sham zatin yalma bayila electoral areas na bayila constituencies na bayila region shangana bayila ya shangana bayila yil shangana to ase mo ba wuram kaman ay wu le programme ka jamilo biya yima parma man ka dan nyanga yin don na jamilo ma ay wu le programme ka ya assembly member be kanye na ka jamilo ko bi atamban pour be ko bi electoral area parma man ka adan nyo ay nyanga da ka nyang dan ko nyawo dan tin nyang bamma ase mo ma wuram kaman dan ko dirchana ka anya bore tan shara to ro ko che bielfu non ya ma gafara kam tangpang jen ka tangpang mi ba tangpang sa ka na te ne ba taale ata ko en chala kurashel na ata ko ka jamil te bi ko hana donc ko dirma da dirma yirma shete na male ngwale lapsira so ton ko en sham nyama kamania honorable de boy junction ne bopia ba galle alhdi afa janglane makus be ba alme toi che afa janglane yinati ya kama temen yirmo kulanki kakarba ban kongal zamiola ka zamiola yinati ya temen ba kulanki kakarba ba mer police station la ka police station ya temen ba kulanki kakarba ba mer bank of Ghana la ka ya temen ba kulanki kakarba shabe post office yo ka ya temen ba kulanki kakarba tinyang ba ma amma mvoir ne ngon kamler programme banka ne kalsha motande nyamba tana ba nyamba na ya pompo fo zon panyale de zokan yele ya yeti zairo kan pam mo ma ayin dundon we bien ka nyawo fo zoka ba pa na nyamba ma na yele akwe zo ka bite seno number ka ana share ma na zo de za hook up tactics mbala de za hook up tactics recently budget what exposition ko exposition be bon ko harba mansham karnyala lela lady mama mamiro mita wampate yes kamati hanu biela la kartinyala ngoni nyaba magasi ko harba yango ko melban gar 50
ka hotels mio so e kana hotel ma no to jore ka bor pasar bla be an ko be te bor la be ma pour so ko send pictures e ka zan wo won kana no to lodgement ko pigo bor so ko ko chan ko mo commission car bien yo kama miro bien mi tawanga 10 years kama tano hal yo popular musician da diter la lidima just imagine so amora go kama phone ma ba nyela de soare yela pam chete nan la very careful chete nan la very yela nga nto nyang phone ma baza den tende na nyang sambar wona tena ba nyangle phone ma pour yela bien Samara kane afana west mfana west nyam ona ba yelle si am pour la go kamza gina no te to carbon ma be kala ona mon kam gina no te to kare lala de alu shel den cheto ma ta pour no kamza ha malnia no support programme mo pa sur le programme ma gina ni rona joli shel pam car mal bukata ni te zayino kam gina te tap songle ti tap songle car man ya vele ni de yan son cette plan de nya eza pour son zante krumaza ka so mo kamza unity ya pam man kam subscribe to channel ngoma ka dir anfane sa shel kamza te pa ya to baza pa ya ka bon ko ya ma ayule la topic on a de non bro pa tukutu ya be to ana bienete te to asizante taba bale samba de ma kireti afa dem bien to ma de ku be nyara ne na ne dasere haji ku pa bana ambo shaba ka kana ka tira jini to awma zo ka hiti ku na ye dasere ma ka ma la sa bu ba la kera du mo pune ka tete to le domaine di table ne har bon ku to ase bien le shema ma e yara ba yan dire da amfane de non bia guma amfane ben chacun ko yere bia ya de kurma la nzo so ko nye bi pombe so yere bi ma ka koka o sunu ku yuo ko ya lo gba o unfortunately o ti chame no channel o she plo kazo no zo san ko me o zo wana jia ka so te pale o crash mo kana entezane kan zo ma be shi so yise a she mo ndala biyo so o me mo zo so mo de se mo zo o yiro kama ele bimo mboro me bangba yona ko o ina ne ka boka bimo kana chongo no tena never found a get ba ko crash ro he mo yiro ne ai guys on ko zo chema no mo to zan 10,000 ngwa bia no rediana no do ma ka zo o har mun ni ma nyama kama ore nye bima ore ambo to den so ayaya ka che tren ko misha ka bien kama ongani ye shemo bisha ban ko bien ka te men ba bien ka ba ko harba mamse na on ba la no ma ka ka za hazantiti di be bia go pune yi bonye tome de che ka yo tento ka ba ma lagra de zona en bas de les entités que quand un jongo ka pour holo table onga ne bento nyesa empia tu dumo pune tes enfants dem bien zanti isamba na namke dima quand quoi un jongo ka penser à jandi be ya sponsorship ye toi il a été son programme ma tinya ba en more exciting episodes en zantenya que kudira enfant dem bien de zoka konko antu intap santi kanala ki aiki inti share ka like ka view disaster nyala tap song ma dinan ka abien ka bone ata song programme antu boy tiza GAIDA-COM antu boy number 0547268550 Mazu number ma lambo le mini don fast antu boy 05472685550 ai boy te muna pa nyala de yan yutaba kati yala ne to do social ka sponsor programme moma te kati an zan kazan pa te banam na za duma yon chatting ya vena ran fe zan titi kati an kana te zan jin zon jima kune zan fa den bien te ya ke di ma ka so na we na an chatting ya vena entity na ran fe next week ti an ya ban le be du mo kune zan different episodes zan te ya ke kan zan kana assalamu alaikum naun tambishin kam alan fe kati arziki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.